Olá, belum telespectadores de MNTV e Neberet, uhin lorong hamutuk paleo house Cesar Gayo ba programa Sabor a Timor. Ba episode uhin lorong hasilori tabo tira hamutuk hau ba compra sesan rumah material lokal husi tenia mercado tradisional atunune bele prepara hang ba episode ideninia. Oke, então losana agora hamutuk hau ita hakat ba mercado hatunune bele halo prepara sampai tenia compras. Kita agora hamutuk hau iha na cozinha, iha na dapur atau começa tem hau iha ingredientes balung nebe makau kar haturu ba ita botira. Iha ne ami iha buat balung nebe makar haturu iha nu nebe makatu uza hodi ense ba iha akar namos bahira sona nu ema barak uza mas midar mabe hau prefere uza banimbeng niduni hau iha banimbeng hau mos iha mantolung babain ya prática normal, prática tradisional usa nubeng, uhin lorong ha usa mantolung, halo para ne fleksibel itu quando usa nu dal barak ne maran liu. Iha mos ha tau masing itu bahira hau halo ninia panquecas, nebe iha kadaka akar ne hau usa mos pimenta itu para halo ninia sabor. Ba fase primeiro ita se começa halo nu, unsa atu ense nu ba iha akar ita se sona uluk nu, ho banimbeng ituan, depois masing ituan pimenta ituan, desculpa, lá usa pimenta, usa masing ituan ho nasceda derok ituan. Depois ba etapa segundo, ba halo akar niang, ne ita começa atu halo ninia panquecas, atu halo ninia layer ne, iha ne hau iha akar rahong, hau se usa mos ho mantolong, depois se usa ho masing ituan ho pimenta ituan para atu halo ninia panquecas. Kanu nena hau kara convida maluk sira atu ne ita bele começa ho iteniang tem entrada, tani bema kita se halo kadakakar. Oke. Ihane ita prepara iteniang gas tem, ita prepara itenia tasu atau halo nu, nomos ita prepara tasu seluk atau halo kadakakar. Hau se koko sono luk nu, depois bahira nune hau haturona, hau se aproveitamos halo atau popa tempo hau se aproveitamos halo hau nia panquecas akar. Hau noi maluk barak ke uma karik barak usa na gas tem. Aproveitamos a oportunidade né atau promove o insight começa a usar gas tem iha cozinha ita ida kiniang iha timor. Ba etapa primeiro, hau iha ne hau la usa mina, tam hau ni hanoi nu ne rasik mos ninia mina iha na, nebe hau se la usa mina, hau se sona direita det. Depois o insa hau bele halo niang sai hanesang crunchy. Primeiro ita hatung luk nu. Mais ou menos sansane, ne na tongana. Ita ni tasu ita karatau iha ahi nebe mak mana situang. Ahi persija mana situang. Iha ne ita persija tu nafating regularmente quero que nu também ita lakoi nu parte balong mutuk nomos balong lai. Então ita kara koinsa atu nune iteniang resultado nune hursida nia kon tasak kototu tasak banhira ita sona itenia nu ita buka jeito insa para itenia nu ne ho condição ida fresco ita kara mo sona niang husi secara merata bastion sema kulias ne atu nune bel hotu bel heta acesso ba iha manas tasu niang ne duni persija ita tu kera bebek label husi clear selain mutuk parte balong la tasak. Ita heng itenia nu atu tasak ituang hau hanoeng hau começa kahor itenia akar atu nebel começa ninia panquecas. Ba etapa primeiro atu halo panquecas akar ita precisa iha mangkok ida, mangkok qualquer mangkok ida ita belusa, belmos mangkok mamuk. Iha etapa ida ne hau se primeiro começa ho akar ahong, nebe ma prepara tena,
mangkok ruan hanesa honune hau se usa mais ou menos nia medida ne hanesa ne se maluk sir hare karik nia medida ne hanesa ne labele na kono liu tamba bahira ita aumenta mantolu ese barak na ben liu anto ita kara tau akar ho medida hansa ne depois ita setenta ita setau mantolu fuan rua ita setau mai hane ho di kahar mai akar ne ita setau mos ho masing ituang ba flavor ba rasa depois ita setau pimenta ituang how babaeng kuah lismuti ituang like koi rituang behelar ne how niang kebiasaan bahira how ting how hanoi ita começa reto na ba iha fase halo akar ini panquecas akar ini ba fase dene ita kara aumenta mantolo primeiro ba iha akar how se tauluk mantolo fuan rua ne mais ou menos ansane depois ita kara aumenta e teniang masing ituang masing la precisa barak masing ituang det para bele aumenta hanesanya sabor dia ka ihane tambah how emada nebe ma gosta liu derok how mos aumenta derok nia kulit laos derok ni beng bai how ni hahang nia so atu aumenta sabor det bahire ta kulia kono ba sabor a timor ita kara aumenta sabor itu ambai teni hahang iha tapi dene ita kara kerok hansane bele usa kanuru bele mos usa garfo how prefere garfo tamba garfo ia parte dene bem maka bele hanesang ajuda prosesu kahor akarne lais mais ou menos hansane se colega sira baku how bahira halo akar ladung complicado how babay halo hanesane iha restaurante ga ia fatine bere tauting how gosta promove akar how promove to he Irlandia bahira how visita ni bing to henaba to Inglaterra how lori husi timor to iha Eropa so bahira maluk sir hare ihne mais ou menos ni hansane nene belena bahira tatai tasu ni mis ita la koi ni atmar demais assim desne agora eu quero convidar maluk sira ita bele começa halo itene panquecas e how se começa a turba ita botira onsa to halo tasu ita heng itene tasu mana situang paciência bahira ita tem dapur bahira how tem how prefere atau promove produto lokal barak liu dia liu tambah benefício itene maluk sira he timor ihane how usa minanu virgem how hola husi grupo feto ihane minanu virgem bel hetang iha loja hotu bahira how atu usa bateng bahira halo akar ita kara katu cek iteni yang tasu mais ou menos ni tem que manas koko ho iteni limang koko ho lima mai senti hana samanas ne iha limang ihana iha parte karaik habel haturu beta bocira koko hansane ne kon manas na significa iteni tasu pronto na atau mina depois bele tau akar técnico de tem akar metode tradisional babilak nebe maksira usa ne usa sanara indet e sira la usa mina iane ha usa mina mas mina la barak laos dia babay hansa halo pisang goreng sira halo satu tetes mais ou menos sane idea ta mina ituang ne para bele halo tasu de ne tasu anti lengket tasu de ne be mak bahira ito sona botira la belit ihane ha ta mina mais ou menos sane ituang se kamera bela halo close up ihane how mais ou menos sane bahira halo akar ne metode moderno metode tradisional tia sira halo diferente ituang se tabai mana tutu maluk sira halo diferente ituang dia kita ni tasu mana sona how ni hanoing how akar fui antes ita tama iteni akar hawakar hateteng ita tem que kerok tamba bahira la kerok akarne tuum bati he karai be makeleteng anta onsa ita tu kerok ita kerok hane saneret iteni liman los kar mangkok pues iteni limang karu kar hansane bahira ita fui ita kar fui hansane mais ou menos hansane depois ita putar iteni tasu nenek hane sane
Depois ita heng ituan to nia maran di diak. Bele acumula hotu tasu nia parte hotu ihane. Mais ou menos nia hansane. Diak, ita karakuza kanuru ida hansane. Mais ou menos kanuru ida bele flexible. Para bahira ita hatumba iha itanya kadaka akar nia okos. Mais ou menos bahira kadaka nia nini sira nai naklok hansane significa nia prontona. Ita hatama kanuru iha nini sira hansane. Depois nia kono bokana hansane. Ne katak nia labeli to ne karaik na ba. Kono se belit maluk sira bele tu bosok hansane ituang. Ya, mais ou menos hansane. Depois filet ya. Depois te filet ya akar ne hotu nia karaik sai hansane. Mais ou menos nia sai hansane. Ita bel hare ihane nia posição hansane. E bahira nia pronto. Bahira nia pronto ita bot sira bele hare orsida aning nia babbling ka. Bot tira be aning sai husi larane bahira te sena hansane ni sai. Itu antang. Diak maluk sira ita bel hare ihane começa iha aning ihane se ita hare ihane nomos ihane nia começa sana ne significa kata processo tem husi akar ne nia começa iha bahira ita fila nia kona aning hansa ita fila para ohinia layer de primeiro ne atu tasak antang haba bain dudu batasu ne nini hansane atu heta nini yang medida nini serne hotumos bel tasak hanesang. Mais ou menos hanesane henta minuto ida ne pronto ne ita bel hasai depois ita tam falifong. Lima na bel kar. Agora ne hotana ita bel balulung na depois hawal tam barak. Ida ne haus losan. Agora ita bel balulung. Mais ou menos ne kono tasak ne hanesane ita bot sira bel hare ihane iha aning. Kono buti aning ne lakong. Hanesane nomos nia panquecas mais ou menos tem que flexível hanesane. Nia manas, agora dang condição manas, mas nia hansane. Bahira lulung, ita bot sira bele lulung ho condição hanesane ou hanesane. Parte rua lá é problema. Mas be hus experiência ne be makia ho niang staff sira. Balon sira foi aprende, ne ursida hi okos maran liu i letene hanesan tepung. Ne ba aprendi sira. Mas be kon ita toma nona i dapur halo week hausendi ita bot siros bel halo. Practice make perfect. Ne duni colega sira bele prática i uma. Quando bele, ne significa bele halo contente tene família malarang na. Iha etapa dene etapa ikusnya onsa ita to apresenta galulung itaniang akar. Hanesa iha temi tena bele hanesane, bele mos hanesane. Lá iha problema. Tamba quase parte ruan hanesane. Iha etapa dene ita bocir hakarak tau banibeng ituang. Dia horita banimbeng ne onsa para bele kar nusona ne be makita taba panqueca sidane. Ia parte dane bahira ita tau na banimbeng ita bele tau nu tuir tani hakarak. Nu tuir tani hakarak. Ida dak balong hakara nu barak, balong hakara nu ituang. Mais ou menos hanesane ita kon hare husi parte dene. Mais ou menos hanesane ita hare parte dene kon ita hare nu nia cobre hotu area sir husi akar niang. Depois ita akar lulung ita dada mai ita ne oin, dada ituang. Depois ita dada ituang, ita karak lulung ho começa husi ita ne oin. Mais ou menos lulung hanesane continua to iha hotu. Ne ense honu. Bahira ense honu ne sai hanesane. Iha apresentação, how gosta kuatia halo medida. Ne duni ita bele halo apresentação tu irtani hakarak, ida detni hakarak. Iha ne hakarak kuah ho medida tesi kituang.
mais ou menos hanesane. Se maluk sirabel hare, ihene ato hanesan ho quase hanesan ho crepes. Iha França. Iha França sira crepes, sira usa chocolate, sira usa hoodie ho botelu. Ihene também Timor te produz banimbeng ho nu, também ita ilha, nebe maka iha area Asia ini yang maioria nu, então ami tahu ihene nu. Itu bot sira berhare ini yang ninia ler silarane usida musu sai mai hanesane. Ihene bahira ita lulungan hansane ita kara apresenta. Mais ou menos tahu ho modelo hanesane. Tu ita bot sirni hakarak. Hansane, depois hause lulung ida. Hause lulung tang ida. Usa hoodie. Usa hoodie né normalmente iha França sirnia crepes normalmente sira usa bolo de banana crepes. Sira usa trigo pai. Iha ne ita usa itani akar. Diak mais ou menos distribuição ba akar nebe ma ense hoodie hansane depois da cara grega moso banimeng ituang. Dera kituan se hakarak. Ituan loset. No, idene ita lulung diferente. Ho hoodie ita karak lulung ho modelo hansane. Depois ita kuah borua. Pois ita karik takar hafutar itani yang kadaka akar dene at furak li takar tau banim beng ituang. Posição reneberet, desculpa, nelas banim beng. Ne baning ini liling. Ne las para hang mabe ita usa para variasi det. Iha ne hause latau buat celuk tambah nia midar. Nia apresentação mais ou menos hanesane. Mais ou menos nia apresentação sane. Idane mai tene etape ba uhin lorong. Ba parte entrada niniang. Ita halo kadaka akar. Ense ho nu, nomos kadaka akar, ense ho hoodie. Obrigado, Barak. Na fating ho programa Sabora Timor, tirmai tatama iha menu principal. Iha menu principal hase prepara ba maluk sira. Hahang nebe maka sei na fating relaciona ho kultura hahang Timor iniang. Iha ne ami iha ikan. Ikan tipu athanesang ho ikan koku. Ami iha ruku. Ami iha listahan, ami iha dut moring. Iha mos pimenta, pimenta metang, nebe ami usa, iha lismiang, cebola, iha lismuting, iha kinor. Sira kamos mane ni hamos ami prepara ona e hamos masing nomos usa derok e hemos ami prepara aimanas fuan bot fuan rua ami prepara aimanas fuan kik fuan rua nomos sukar ni nia sing sukar iha tipo karaktero ni nia iha rasik nebe maka sing homidar hamutuk ihane se cria sabor ida que acumula midar sing mer nomos herbais sirahanesang ruku nomos listahan. Hauni hanoi ita começa kuah, ita começa processo idane, se começa o kuah, mas antes a kuah ikan hokar hatudu media sedam hatu usa para tu saboko ikan. E prática normal
maluk sira nebe mas saboko iha dili uza tali tahan o uza akadiru tahan iha distritu Baucau balung mo se vikeke sira uza buah nia kulit idane buah se hatene Felix sira be mama malus nia kulit ne uza para atu falung ikan iha ne hau se kuah ikan depois bumbu hamutu kotu nomos se ense iha ne hau falung hau kesi ho tali tahan depois maka foeng lori batau iha oven hau senti to começa retona ho kuah ikan hau se haturu bai tabo sira onsa kuah ikan ho modelo o jeito nebe mak dia kituang karik ita atu tenta hasestia nia ising husi ni ruing ita hare ikan nia postura hanesane dia ihane ikan nia postura hanesane bahira ita karak hasai ne ising ita bela começa husi ne tambah ikan nene yang iha parte ikunnya makas ihane itos ha karak hatama turik iha parte dene depois hasai te parte ikung kotuknya importante atu usa tudik nebe mak diak bahira kuah ikan lahane sa honang babain mais ou menos tudik nebe ta prepara tem que croat tambah ita la kue estraga ikan ini yang ising tambah ikan ising nebe mak mama rituang bahira ha hasai ne dene ita bot sirbel hare parte dene to osituang anta ha hasai te dene makuluk Rajang ho hasai ulu kidane, bye ita hasai te nyanang, depois me ita hasai ne ising. Rajang ho hasai ulu kidane, tambe dene tosli bahira hakua, turik se belit se estraga nang ni ikan ising. Depois ita fila ret ikan ne, ho posição hansane. Mabe antes hakua parte dene, ho akar kua ulu kidane, hasai te niniang kulit cerne. Diak, mais ou menos ida nema sira bolu dia ho filete ikan, nebe maka maluk sira balung si restaurante balung uza ho di halo fish and chips. Fish and chips bele uza ne filete ida ne. Iha ne filete ida ne parte klarang niang. Iha parte klarang ni niang. Ne iha ruin ida ne pon ita kar. Ita senti iha ne iha ruin. Ne ruin hau 70 atu hasai ne ruin nebe maka se hanesan bahira ita ten ladun dia ko ita niang kliente sira. Ita hatama de tudik ihane dada tundet tamani risku ya kedang dada tuiret agora husi parti dane ruin laiha tamba uha kuah kuah dane la kuah tamba larang idane metori dane be mak chef barakuza sira mosku hanesa ne hotu ihane halabele começa hau tentat começa os cotukret idane metode segundo o ensa atu filet ikan dalam barak kita hati tidak oh estraga ikan ni isin barak ikan ni isin dane ita bele iha isin nebe me ihta ruin dane iha itu dane ita bele haloba fish stock ga ita bele haloba ikan beng bahira ita ting ikan mabe iha parte dane ita kara hasari ni isin hodi haloba ita ni ikan saboko atu hasai ikan isin usin ya kulit dane ita bele sata hasane dada de ikan ya kulit mai det nang sadet ne metode segundo metode do em primeiro metode da que diferente tuang razang o em primeiro hal diferente tamo iha tuane tos ikan ne karakter o seluk ikan balong ne kulit fatuk tem que tunu mo foi loke idane iha tuane tos lah limar então halo metode rua ho di haturu ba telespectadores sira ihane ha tenta tu haketak tan niruing isine
Iha etapa idane itaniang ikan filet pronto na. Ita hakara kuah ho nia medida minimal hanesane. Minimalnya dadu hansane ne serviana para ho ikan montante hansane ita bel fohang emanang hat. Se quando ita apresenta hodiak. Mais ou menos hanesane ne preparação. Ita hakar tau tia mehne depois agora ita tu prepara bumbu. Bumbu ne be ami prepara, ihane ita bot sira bel hare bumbu hamos ne ihete na. Bumbu hana sang alia ita bel bakude. Ita bel tau ihane lismiang tambah lismiang timor ne kik. Lismiang babaing hane sa malai ne ita precisa hat det hansane. Ihane hau kali tau sia ga sanulu ida nebe maka akumula kare hane sang ho lis importada sira. Hau kara kuah. Bahira maluk sira kuah ho tudik modelo hansane tem que cuidado, tem que aprender a tu kuah usa limang hansane. Bahira sata tudik. Para itene limang ketakane minimiza risco bahira ita tem. Mais ou menos lismuti mane ita bel kahor ret ho lismiang. Agora hau hakara kuah fali aimanas. Aimanas bot ita bel kuah halorahon ne aimanas kik. Bele kuah halorahon. Ita precisa rua tambah maioria ma timor gosta hang manas. Tamane receita timor. Hau tenta atu tau ai manas fuan rua. Depois ai manas bot ida. Nessa uhing hau temi kata se hau halo ikan saboko ne distrito Bocau. Hau usa a maioria usa ai manas ai lete nia tahan ou ni fuang. Mas be tambah ita hela edili, recursos siransan ita lahetang, ita usa recurso ne bema ke ita iha para poritau ba. Idane ai manas solne la hanesang. Idane hanesang hau mak aumenta det, idane bell pepper, nia ladung manas. Mabe nia bele cria sabor midar, nomos hanesang matak, iha tain teniang ikan saboko orsida. Ihane hau sakara kuah hau ne listahan. Bahira kuah listahan mus hanesan liman bele tau hanesane dada det. Tudikne dada det hansane. Tudikne dada det hansane. Depois ruku ita la precisa kuah. Ita tenta atu kudet hansane. Ne fascinien tiana, mabe tambah lorong manas ituang. Nia nam like tiana. Hau hakara kuah hanesane. Bele tau hanesane det ba. Hau se tau ihane. Tau ruku barak liu dia klitang. Bahira ita loke itani ikan saboko. Ne ita bele halo itani vizinho sira. Ema sira nebe mak besi kita. Bele nau kita kalang tambi ita tein diak. Ihane ruku ho ikan ne hanesang kolega diak. Se ita bot sira hang gosahang hahan Thailandes. Hahang sira hanesang timor niamos maioria ai manas ho ikan ne ruku tengki iha. Ihane ita mos iha dut moring. Dut moring hau se kuah, hau se bakula ituan depois hau kuah dada halo narok det. So ete ni hung. Depois bele kuah hansane. Ikan saboko ema timor tempo uluk. Tempo agora ema saboko moderno na la usa idane. Mabe ihene hawakara katu hatudu baita bocira. Ikan saboko ne bema usa sukar diking. Ita foi usa sukar beng, ia mo sukar diking. Sukar diking ya karakter mo sanesang. Sing no midar i bele hang. Osida kono saboko tasa kona bele hang. Habele tau ihene per ito hot bele hare. Sebele ida tuang se lali ka usa. Buka me ida nurak det. Tuang hansane ita karak soe. Mais ou menos hansane. Ita ni bumbu hotu kompleto na. Ita hakarak tau masing ituang baita ni ikan.
Depois kari kituantang. Depois pimenta. Kari kusi ainaro ou viqueque. Ia fase dane ita começa atu hanoeng atu usa itenia kinor. Tamba kinor ne bel halo liman sai kinor hotu. Hau 70 usa luvas. Kari kita buat siramos lakoi liman kinor. Usa luvas atau evita. Namos hau labele kua iha papangiris muting hansane. Ita buat sira kara ala sobat rumah bahira prosesunya. Bele mos usa media ida hansane ne mosela. Depois kua de hansane. Diak, mais ou menos hansane ita buat sira bele hare haune limang, hau foi kua, tudo hotu kinor, namos bicane. Anta hau tenta insat cuidado liu, hau se bumbu buat hotu tama ihane. Ne ohi iha derok, iha masing, iha pimenta, bumbu hotu mai ihane, hau buti hamutuk, holis, hau bel muda fal me parte dane. Sira hirak ne bele tama hotu det. Dut moring, aimanas, polistahan. Depois hakarak tamo so ito bosir ni Ailia. Bahira apresenta hahang, kari ito bosir hakarak haketak ti Ailia. Tama ito bosir lakoi ema confundi fale Ailia ho ikang. Bahira at apresenta ba ema nebe atuhang, tenki haketak ti ha. Hauni hanoi maknena. Kari kolega sira gosta hang masim barak bela aumenta. Mabe hau prefere latau masim barak. Hau gosta buti buat sirne hamutu kotu. Mais ou menos sansanei to buat sira bela hare. Ne nia moist, nia moring, kahor malu hotona. Iha tapi dane kari hawa kerta masing tuan tampo hau aumenta bumbu. Masing tuan tang. Depois habele ta haune sukar beng. Sukar dane se ho musang, nebe ita buat sira kari hakarak atu fui tuan de, depois haketak ni musang husi ikan ho media de nebe mak kita kahor tena. Bele ta netik liman sane. Mais ou menos. Depois kita halua derok tahan ita tau ida det para label muruk liu. E agora está pronto atu tau niamba iha hatau seslai ita tau niamba iha ne. Iha ne hau prepara tena ne buah kulit ne be mak hau kuah tena. Sekona ita bocir hare ida sida kuah, se ita bocir sida kuah sida kal ne medida, ni naro kan se mais ou menos. Quando ni naro completo, ni naro kan sane. Anta hau kuah te kesona, pase halo mo sona. Para atu kuah ida ohintos hobang iha beret. Kon hobang hotu be ita bele lulung hanesan kertas. Bele lulung quase parte hotu. Ni mamar. Talitahan hatau hene ne atu usa par horikesi or sida. Ita bele tau ita nia ikang mai hene. Importante atu despace ita nia ikang bahira teteng liliu iha environment ida naklok hensane ita hakarak lalais. Atu nene labele convida fali lalar atu mai hobur ita nia nang ga ita nia ikang ne. Ita tenki falun lalais kon hensane ne seguru ona. Se falun bele dudu hamutu hensane ida parte kikuang ne maktama bai helarang. Ida bot horitaka meleteng. Tenta tu hakas dudu niang hakas sane. Depois ihane ni silu ihana. Silu red. Tenta atu labele husik anin sai. Ida ne mus hanesan silu. Hause kesi husi parte ida ne mai hene parte klarang hoto. Iha manera atu halotali kesi diak tenki dulas. Kolega serbalon sidau aprende kesi tali karik ita hanori malu ituang. Se matene bara funu tama fali mihalai fali. Ita vela aproveita kesi ituang. Diak, mais ou menos hanya sane. Ita tenki haketak ni niang kesak parte dane. Bele mos usa, mas hau hanoi haketak diak liu para sida kesi fácil.
Bahira ita junta tali, quando sentine separa kita cara junta, kare kita bele junta iha parte kotuknya para tutung ruane, ne fácil atu kotu, mas iha itu ane ne junta se la kotu tamba ne força iha ne. Ita normal itu ane jeito falentil, ne jeito falentil itu an. Karek mau sira bulu kailaran hatenli quando usa buat ne. Dali datang, hakas tebot sirnya kesi, tau tali ha okos, dudu dene tama, dudu mos parti dene, labele fo espaço ba aning, bahira nia tama ona, osida ita tunu nia mais ou menos nia hasane nia selabokang. Desculpa, né complicado itu ang, mas metode amikoko usa tok metode tradisional itu ang. Dada mai hene. Agora iha tipo moderno. Tebot sirbel hare idane ursida hause kesitang, tamba hause tali. Ia tipo moderno usa aluminium foilet atu labele kole. Mebe tamba programa idane sabor Timor. Sabor a Timor, ita precisa atu tenta apresenta metode nebe mak uluk liu avo sira usa. Mais ou menos, quando ita kesi, husi parte clarang niang, halo cruz, hasoro malo, bahira toya kotu kita kesi hansane. Depois niang junta, iha nining ho nining ne, se quando niang ladung meeting kane se nakloke, fo aning atu sai, por exemplo sai dane, ito bot sir silut ya. Dada tiansane, depois bobar meeting ne, e quando hatama ba iha barbecue, ka ba iha oven, ne precisa posição hansane. Se quando ito bot sir hansane, ursi niya nakali, niya fakar sai sine. Sebele tahu posição hansane. Bahira tahu iha ito bot sir na barbecue. Idane oven. Nabe kono ba iha uma bele usa. Ala bele usa microwave. Oven idane oven ne bele. Hakarak tahu manas leten karai kotu. So muda ba iha leten karai para leten tasak karai tasak. Depois ninyang derajat, ninyang manas saatnya ba 250. Haunya oven iha uma to 300. Hau mai babang huma hau tau to 300 ba minuto sanulu det mas tambe dene 250 det ita taba 250 to minuto sanulu resin rua to minuto sanulu resin 5 tamane ikan bot ikan lolos la persija tasak liu nya tasak na to det belena so hende ita halo moris ba iha 25 en ita heng ita nya han tasak baik sorry dane how se apresenta hang ho itu nebe makha prepara antes ona baita bot sira nudar ema Timor babay hang ikan saboko mas sira babay hang duni ho itu how se apresenta how foti tong sine la han la hobudu la completo habere tahu hansane Baiha itu ni leteng, dulu itu tung itu ang, tahu ya klarang. Nomos tahu itu botnya sosi soring, atau nene ema belhang ho ema ne ikan. Entah itu ni menu utama ba uhin lorong, makidane. Menu ikus ne maka itu ni yang puding. Puding babang Felix Sirabolo narang puding mantolong mabe ihane ami tahu kafe itu ang para tu hetang sabor kafe itu ang nomos ami usa nu itu ang aneh tapi nyata ursida dia ursida kolea Sirabolo koko nu idane ursida iha apresentação ikus ami se tenta kua para halo variasinya malu iha mos ami usa derok itu ang derok ni la satu usa ni beng atu usa ni geste ni kulit letene ihane iha susu beng kental ga condensed milk ihane iha santang kelapa o susbeng nuniang nebe makuhing ami prosesu hola usi mercado Comoro iha café mas mo para iha mos iha maizena idane exatamente ne importada tambe la produce railarang ta mantolo railaku ita iha derok husana kintar rasik ita iha numoris nomos ita iha masing mirar onsa ita to halo orsida tahu iha tabaleru pois atu tahu puding
Hau hanoi tahakat liret ba proseso insa to halo puring. Hau se começa tauluk mantolo fuang walu iha receita dene ita usa mantolo fuang walu. Mantolo fuang walu ne hau se tenta atu tau hotu. Mantolo fuang walu ita tau hoto na ba itaniang basiang dene. Ita se tenta atu tau itaniang susbeng. Susbeng idane 250 mililitros ou sim, 250 mililitros. Ninia original ou ia 275. Mabe hau hal menos ya. Tambah iha ema balung nebe mak lagosta hang midar. Dia depois tahu itaniang susbeng condensed milk ita hakarak tahu itaniang atau halo santang nui dane sei tabo cira butiret holiman depois sarin det hau recommend tabo cira atau tahu iha gel fatuk ni fating bahire tabo cira tahu iha gelado be bai hakarai or sida santang kelapane iha leten det Antonio mosu mansane det duke itu sosa lata iha nemos ami lata mabe hau prefere atu uze dane ba prosesu dane ba baing ita bakuret mabe hau se uza dane uza tools dane be maka facilita itene serviço atu faciliu ba dane hau se aumenta le maizena tepung jagung ituang mais ou menosonsane ne kanuru isinida ne kanuru dane isinida depois hau hakarak tau hau niang dero kulit ituang mais ou menos sane ita bot sira bele hare ihane mais ou menos nia sai hane dera kulit mantolo o susbeng nomos nubeng kono sira kahor malo hansane derak ni moring wow los wow los diak proseso atu usa buat maki dane mos fácil los ema desenho buatnya parita atu usa fácil mais ou menos sana saya balaran tahan det ha continua tobacco idia tau café para trocar det niang sabor atau tang sabor café ni niang mau toto bela halo purin piri ni hakara kihane hakara tau café ituang para bela hetang kafeina ihaune puding dia ke ba etapa ikut ba puding yang kita onsa tu kria mas midar atau tahu ia ninia fating halo puding hau ni hanoing babaing ita tengki komesa ihane ita la precisa buat celuk rumah tambah mas midar kon ita teng ninaing na bende ita tenta onsa para heng ituang ne kon mana sona komesa tahu mais ou menos mas midar barakas ne lali kata kon ba mas midar ne tambah mas midar ne funsaung atau hal mamar det usida bahira ita kon hasai puding husi nefating thank you quero kelet para onsai teniang mas midar ne label mutu bele hare ihane ne começa a coçar quando mas midar ida det ma coçar ihane parte ida ma coçar quase ne bela ajuda processo ne na bem lalais e depois quando na bem ona ne condição manas quando ne hotu na bem ona ita onsa para fuisai lalais ba iha tabaleria ne ba idane natong ona ba ihane ita tebo sirbe hare mas midar começa a dissolve ita fui haleu hotu ups ne manas hau recomenda tu usa henabikang quando ito bot sira fui mais ou menos ansane ni haleu hoto na